Qanchada otasiz peki şu taylarda ya? 35. 35 erkek ha? Oluşuyor gece biraz şüphesidir. Biraz kim vardı? Kim var ya? Ne olur? Ya, vardı mı olsun? Var böyle 35. 35 det dolar o. Numara olsa aytib qo'ysangiz bo'ladi. Numarada gerek yok mu? Kelle var ya. Optam olsa aytmoqdim. Urg'achitay. Urg'achitayda qanchada otasiz? 55 oldu. Sharbak ene. Bo'luşu. Semizde bo'luşu qancha? 51. 51 ha? 51 demek. Urg'achitay ekan to'g'anlar. Cho'ng ekan, yaxshi ekan. Şu tayda qanchada otasiz peki? 55 de otam. Bayladınız mı? 2 can 3 ay baylangan. 3 ay baylangan tay ekan. Kavurgasın жақсы bo'ladi da. Bo'luşu qancha qilasiz? 55 de otam 50 olsa verim to'g'ri. 50 olsa berem. Qo'chqordiq qo'la? Nomer bo'lsa aytib qo'ysangiz bo'ladi. 707 707 74 44 88. 74 44 88 mana ketdi onlar. Shu nomerga baylashaversizlar bo'ladi. Agar sizlarga erkak tay kerak bo'la turgan bo'lsa. Öngdük mana ket. Qonanda aka? Tay. Jasqa tay ekan mana. 60 da otam deydi. Bo'luşu qancha aka? Boluş 60. Qarasın. 60 deydi. Mana ket. Tay ekan bo'luşu 60. Alçılar bo'lsa qiziqqanlar bo'lsa nomerini so'rab ko'raylik. Nomerni aytib qo'ysangiz bo'ladi aka. Nomer 708 708 79 0769. Туғандар мына ке, ушул номерге барлашып хабарлашсаңыздар болот. Эгер сиздерге ушундай жакшы тай керек боло турган болсо. Майда тай болот. Атасы чалыш, энеси кыргыз, Карабайыр дейт мына туғандар. Эркек тай. Канчада отасың? 38. Чарбеле тай окшойт, 38. Болушу канча эми? 38. 38. Qo'chqordiq qo'la. Qo'chqordiq qo'la ekan tuğan. Beni qanchada otasiz peki? 90. Bo'z pekini, bo'lishi 90 bo'ja biraz kiyimi bor. Yaşı qanday bunun? Ya ata. 5 yaş pekin. Bo'z ekan, asqaltmış. Mana ket tuğanlar. 6 yaşta bu da aygır. 6 asy bolup turma ket tuğanlar. 115 deydi, bo'luşta 115 ga berem deydi. Qo'chqordiq ekan. Ajar aylanib keldi tuğanlar. Eğer mengi chatni izdep жүргөн болсоңуздар, az nomerini so'rab ko'raylik. Nomer bo'lsa aytib qo'ysang bo'ladi. 703 66 92 22 mana kel. Shu nomer bilan xabarlashsanglar bo'ladi tuğanlar. Altası deydi, жүрүш бар deydi. Aygırlıkka izlesеңиздер mana kel. Көрүп жатқан мындай. Qanchada otasiz? Qulundu beni. 110 bin ya. Yaşı qancha? 2. Bo'luşu 110 bin mi? Biraz şüphesiz. Qo'chqordiq qo'la. Qulun urg'ach ekan, erkek ekan. Tuğanlar. Qulundu be shunda ikkini tuğan deydi. 115 deydi, biraz kiyimi bor deydi, şüphesiz deydi tuğanlar. Qo'chqordiq. 5-6 ekan. Qanchada otasiz? 105. Ayg'ir be? 105. Şu biraz ne biraz? 95 ke verbe oğlan var ya. 91'ge makul bolotas asa. 91 ge olsa beresidir ha? Beresi, joğun жақсы. Nomer bolsa aytib qo'ysangizdar bo'ladi. Emneydi nomerni negeri? Men malchilar chalib qoladi da. Mana ket onda. Yaşı qanday bu ayg'irni ya? Bishti bu yil asy chiqma. Bishti dedi, bu yil asy chiqma dedi. Qanchada otasiz aka shuni? 125 da otam. 125. So'rayapchi? 108 ga so'rayman. 108 ga berib aytasiz. Qo'chqordiq qo'la. Bu yerda жүрген Tunan gezinde de tallarga salib salgan. Ha. Tunan gezinde tallarga salib salib bu yerda yurdi. Qo'chqordiq qo'la dedingiz ha? Başı Tunan gezinde Çolpanatadan kelgan. Çolpanatadan. Qandaydir birday emesi var mı? Taza qandu je qanday paroda. Shunday bo'lsa Çolpanatadan olib kelgan Qarab yerdan cho'ng'aydi. Bo'luşu qancha berem deysizmi? 115 ga berem. 115 ga berem. Nomer bo'lsa aytib qo'ysangiz bo'ladi. 0706 706 05 05 15 15 qara 05 05 mana ket tuğanlar. 706 Xabarlashib, barlashib, agar alsangizlar bo'ladi tuğanlar mana. Hayır, bu yerda жүрген. Mana ket tuğanlar. 8 asy deydi mana. Qanchada otasiz aka? 150 bo'lishi la? Qancha bayladingiz? Baylangan emas deydi. Bo'lishi 150 qo'chqordiq ha? Mana ket tuğanlar. Agar alsanglar bo'lsa, nomerini so'raylik. Nomer bo'lsa aytsangiz bo'ladi aka. 707 54 54 56. Qo'chqordiq qo'la. Qanchasi dedingiz? 7 asy. Mıqtı ekan tuğanlar.
Burgaçtайларды канча айтып атасыз? Onun 75'te odan жазга онан чыкмай. Жасқа қонан шықмай? 75. Болуш эле. Сүйлөшөбүз, кеме бар? Кем бар. Аркы тайда бар экен? Ал тай. Тил ургачу? 65. 65. Болушу. Анын эле сүйлөшөбүз, 1-2 миң сом түшкөрөм. Номери болсо айтып койсоңуз болот. 0504 менен 504 менен 96 96 96 88. 88. Кочкордук эле? Кочкордук. Агычук эле. Айланта бер тартып бол. Күлүк бу жагында. Канчада атасыз? 150 болор. Болор. Кочкордук. Өзү билем заводтон келген. Кочкордо жүргөнүнө көп болду. Бул эми ар кандай бир иш-чараларга чыгып атат да. Сыйлык байга алып атам. Алып атат. Бун изекелерин чабып атам, байкелерин чабып атам. Алар жүгүрүп атат. Болуш эле 150 миң, а? Болгон 150 миң болот. Канчасы дедиңиз? Асы эмес, бышты жак. Жаңы бышты да, асы боло элек. Бышты экен туганда. Таза күлүктөйт. Муну только тапташ керек дейт, таптанга даярдаш керек дейт. Алчылар болсо 150 миң дейт болуш. Айгыр салганга дейт бышты. 130 миңге болуш эле, бир аз түшүп бересиздер. Болуш эле 130 дейт, бир аз түшүп беребиз дейт да. Алчылар болсоңуздар айланта бир тарталып. Кашка экен бул бышты. Sen o yakın yerde olsan gelip para koydun mu? Tigil et tüken, tigin hazır uydu.